khona engibusisi ngijabulise anginayo imali kodwa enginakho injabulo okuye kufike isalukazi esafika nabazukulu nabantwana bazo kokunye kufika ugogo noma kufika umnumzana othile noma kufika umama othile kodwa bothi mase bephuma kumbe mhlambe bathi mabengena bathi bamkhisi zobonga nakho babomkhize wasenzela ukuthi namhlanje ukuthi kukhula zambusizi sengathi insuku zakho ngalisekho kwabase lawo magama makhulu ayisibusiso esihlulilotho nepowerbomb okunye uhlangane nomuntu emgaqweni khabazela uzifundisa siyabonga ngabanaki khabazela abagxekayo ngoba nabo bazama ithuba lokuphila ngithi isibusiso lezo ngifuna ukukhuluma ngesibusiso namhlanje isibusiso sihlukene kabili ngeke ngikhuluma ngale nto cause kukhona isibusiso esiyisibusiso nesibusiso esisiqalekiso uthi uphiwe into wanikwa ababili uNkulunkulu through abakini wabusiseka bese wona mina ngimthanda khona uJesu Kristu la akasitshela emehlweni khona athi owahlulela ngako uyokwahlulelwa ngawo akubona ukungena ngomlomo okona wokuphuma ngomlomo ngithanda umthethe ishumi kaNkulunkulu ungafakazi ngamanga umakhelwane wakho lezi zinto lezi siziphula imihla namalanga izona esizenzayo ezigcina isibusiso siba isiqalekiso ake ngithi mina lapho endabuko uphiwe lapha muhle umsebenzi kodwa ufuna amandla ngale ufuna ukuduma ufuna ukwaziwa ufuna okungale usihamba uyohleba ngomunye umelaphi ushayela phansi umsebenzi wakho ngoba ubusisekile nasi isibusiso siphethe kodwa into esikulimaza wena osuyisiqalekiso sesibusiso uphiwe sona uphiwe inzalo izingane ezikahle ezizinhle yonke into izingane ezihloniphayo kodwa bese kuba khona ungaziphathi kuwena kahle kube khona ukuthi izingane zakho wena ungazihloniphi emphakathini okuthunaza izingane zakho nokhokho bakho nomkhulu okuphinde futhi wazi wabusiswa ukhabazela kodwa indlela aphatha ngayo nendlela ayikhukhumeza ngayo nendlela aziphatha ngayo uphenduke kumbeqe kube isiqalekiso isikhathi esiningi engifuna ukusho wonke umuntu ubusisiwe kodwa lesi sibusiso leso siphendulwa yithina sibe isiqalekiso ngizokusho nje ngoba ngisana besinohulumeni for 30 years bonke bakhala into eyodwa very arrogant angifika mama sibusisiwe sindle emnyama sabusiswa saliphathiswa 30 years abona amathongo uDance too much wabona uNkulunkulu wethu nomveli inqandi nejunywa zikamenzi is too much phendula lento isiqalekiso namhlanje sikuphi ngisho lo siphethe sibaningi nje angithi asikhathi seduze sibeke bakwethu amaqiniso ayafune sifela wona nami ngofela lona so ke ubokuzibuza ngento oyinikezwe uNkulunkulu ayithi bhama phezulu kwetafula uNkulunkulu akuphe onke uthi mawuwedwa uthi baba Nkosi aveni kuyimini engephutha yabanje bangikhomba nje buka le mini emngaki ewu3 ikhomba kodwa le embili ikhomba wena so ngale mazwi 2 out of 3 khona nje bangikhuluma bazothi umkhize uzenza ngcono usuziqalekisa wena umkhize yebo uyakhuluma umkhize uyakusho lokakusho uyabeka wena ngabe uthi cha ngiyamuzwa ukhabazela sebenza njenge andaba ama-academics ngiyamuzwa kodwa mina ngazi kanje kunaloko thina siyaxeka wena isikhathi ugxeka uthatha isibusiso sakho usenza iqalekiso isikhathi esiningi asibheki ithi sishawa yini sigijime siye enkonzweni sigijime siye kubelaphi siyobheka ukuthi kwenzekeni kanti inkinga uthathe wena isibusiso senza iqalekiso
inzondo nje iyodwa ukhuluma kabi ngomunye umuntu ukuyitshela ukuthi wena wazi konke ekubeni uyisibusiso wena ubusisekile kuthathwa kona lokho bese kuphenduleka webantu benkosi nike ngicabanga ngemali ukuthatha imali kwenziwa yini imali umuntu umenemali afuna ukubonwa yizwe lonke yabo umuntu make position umuntu afuna ukwazi wonke umuntu yini na isibusiso esize kahle kuwe kodwa sisiqalekiso uyabona imali mawazi uyithole ngokuyintshontsha kabi isiqalekiso leso silande wena wazi ukuhlangana nomuntu athi umuntu kodwa kwasema hawu siyakubongela wenza ngani hayi kwasema ngiyakhuleka nje ngamanye amazwi uzama ukuthi wena isiqalekiso sisibusiso kulo muntu uthi ubusisile naye lo okuncomayo bandla uthi akwazi ukubusisa umvenqa akwazi ukubusisa uNkulunkulu kanti leso sibusiso sisiqalekiso engizama ukusho kule nkulumo yami nakho ngizama ukuthi ake siqikelele ke sibheke ezibusisweni esiphiwe zona ave yini kuyithina esigcina lezo zibusiso ziba izibusiso ngonaphakade akuve yini kuyithina esenza lezo zibusiso zigcine ziqalekiso ngithina kunomuntu onebhadi kabe emhlabeni usathana njalo into zokusebheda uthi usathana njalo bawenza into uthi ulingo usathana kanti uzilinge wena isiqalekiso umuntu sesiyahamba ke siyaphuma ke manje siye masontweni siyabafundisi siyabelaphi siyalephi usiyotshelwa lokho ngeke kukhombe kuwena uyotshelwa omunye qala ngawe ake ubheke ake uninge emva kokulalela inkulumo ukuthi uNkulunkulu ngusisenda ngase ngiba nomgomo ngafuna more than what my ancestors and God have provided me with. Ngoba nomgomo usuphendula isibusiso sesiqalekiso. Insizwa mina yayisi CEO ngayifonela ngoba ku corporate world ngiyabaza abaningi abashayeli lade bangama CEOs kathi mfowethu khona kana khona iqiniso wathi iqhaza angifuni umhlola kade angizokuhlolela bathi yazishawe yini ba you wanted more wabusiswa ngesikhundla but baba wazikhukhumeza you wanted more and you ill-treated people you were treating people kabi and most of us abantu abamnyama sishawaywa iningi lethu liphiwe ibusiso kodwa siziconverta thina sibe iqalekiso akekho umuntu ozalwa ngesiqalekiso no wonke umuntu ubusiso ngendlela yakhe uyayibona leminwe le ayilingani uyayibona buka kodwa thina sifune ngathi ngalingana yonke lo ufuna ukuba njengalo bonke bafuna ukuba njenganalo ngeke kwenzeke ngakho inhloso yalezi inkulumo ngenzenze ake sakhane thina before ungaphuma ke uthi cha ake ngigcwaba